ka be so ye so nya sa na ye Nyankopon ne hye nipa ye ntie ho ase na adwuma na ye no vanve ka ne magid mo omoduma ne kofam so wote so mo kasa kuma wudufo ne kasa tuma ya ne ya mama fo kasa adwuma na kofam dale we ba ye minister so moduma kofam ye MP so moduma kofam because we don let so I want me nya adwuma sometimes obi kura hu no ne twa picture na ase nche ho kakra bam so star bia o ga na ha bia na me je wa mbre ho ase me obi am ye justice meka me cash na me animonyam February, Pauline Multimedia factory and also say the Kumawood promotion into any of our posts be an Muslim near about Kumawood. By all match him, and also interest a yen fa ye donna and I say a canny donor, yen 20. Into still now we're talking about Kumawood. Menya minya bema sunsum ahon fedua, the sexy man, the whole Ghana, no one for Chumbia. Bra, me mako about Pauline Multimedia. This one don't know. Nah, I don't know about it. I say the colonial values into born sama a palm gems. Oh, okay. So you have to clap your hand before you start. Like this. Yeah. Okay. Neko. Yeah. Bibia ekoye Bibia shedam koye because of yadeli nti ama ntimi nye adwuma. Okay. The shows in your cancel the shows because of yadeli nti. Ama bibia is slow. Esika so da ye dia ma yasa. Okay. Abrabo de wo ba aboko wanim. Okay. Ti adwuma so na be mo abo abrabo akọ wanim. Se adwuma stop a na bibia so is slow nti e bo mpa ya se Yankopon se ombi kwan na ntimi nye adwuma na bibia enkoye maye. All right. Ye bo mpa ya se Yankopon e be yi coronavirus every hona adwuma akoso from. Say oh your first time on Pauline Multimedia, subscribe and click the bell notifications and anytime we drop any video here beyond you get it straight. Oh here atari shemia efe kama. Yeah, customized Pauline Multimedia clothes. Quality so Rich Kent con saying obi tia koka. Osayo kron for enyuma o future medical. Ono ena o say me nua bema jatare we na hye ne fa interview so ati ena afata me sana bro nyame show nti ahaya YouTuber ya Rich Kent ko follow no and also subscribe to the channel no ne ko Instagram Rich Kent ne ko follow no bra then na e ko so Kumawood you say rebrand of Kumawood and answer the comeback of Kumawood what be bisa Mati bibisa but you say some miracle phones and yes I dey no okay na papa no so obi a owanimonyam okay ana adwuma na ye no ye bu no ye respect no enti so waka bibia aya na ye gidi because me nam na adwuma so na be star okay aya ono na adwuma na mkoye ye ma me nya gin sunsum no okay enti menyim di wetimi ye e wo mu se adwuma na kofam de e so waka no e wo se so ye de ahon de ni animonyam support no okay na ye hwema bibia etimi koye come yeah nti miracle e can say no adwuma minim so aye adwuma be mienu ana say miensa offer for any of the projects oh one friend me as me tell say omo ye me ko ho okay me ko ho 2 times okay me manu hu say o support me support and on friend me my ready man say because me ya ba ba ye ana me 2 kwan to man spend more time or set no so okay me 2 days na 2 days na say bia me wo hospital na patwa ni mre aya ni mre me call ba for be 1 hour bi ma chacha ya microphone na ma omo mura na say do mo so betima ya joma na konti me hwese or to aso a friend because I say Adom ever start a launch of Kumawood premieres which are a number boa for new movies na enyama abonti no me premiere wa Adom TV because the me so me hwene say ubaye wiu so yale na aba no entimi ma premiere no enye we no o say enye premiere to say bia ye kwatena theater na ya hwe Adom TV ebeyi for the first time maybe on be bo advertise say dey bia sini ba Monday aye bo ho advertise say bi on be bo advertise bia wadimewu ebeyi no eda say bia Friday and 6 to omo bo promo then Friday na man for be ko akoshe there be on otifie na wo hwe Adom TV na no ska be no say on be just sponsors atoso okay Ghana hanim say na your sponsorship no form okay ya abrochile no so mo sponsor there to say yes wo sponsor as na ye Ghana ha no mo sponsor ne ma na sometimes no omo pede omo mmenya okay so omo no munya na so mo sponsor ya na koye bibi ho o ye na sa amfa next time no oma all the meche no nti ya na sponsorship no mo sponsor the program na that no mo nkoso no mo nye and the more na mo ban because say the papa na ka no e kama a good idea so nya sponsorship na e to madwuma na apija so wa ye bi na say ono nko ni sika so de ye ono nko ni sika na dia producer bi so be support no no correct
the make us what must scan be she ubo hu kura na producer bi so tenche e de ya say microphone na ono kwa agye abo na so oboa makuma odu asa pega okay on na meche no meje bia na me kase ya djuma nse do musi kase agu na ngu yi o okay adjuma bia no etimi slow okay na asa pega ya wa abai bi o bi to betsa so 4 years no otu no no akona kwa na ma ye no asa abaso biem eye nyema bi anya ntoto ye ana me hu nse ya le na be haye because so be hwa first ye twa movie na se premier amanfo nko okay so we twa movie na ka se premier movie amanfo nko ye hia se Monday abane ya beto eso na nse colonial values no nya mbaare no na omoye movie a na omo premier na amanfo ba nti omo ye se we twa movie ni wi a the whole Ghana or the call region so nyina premier o wi a na asada kwa abuchire asa ku premier na onye sika onta no e manye sika kakra adwuma na waye no manye sika ni bi so okay on na meche no enti me hu se yale no so aba no e na ama bibia e too slow okay so yale no kwa ye betima ye bibia fa ho be ma ye adwuma no asa apega all right yeah all right aha ebusu ye polino mo timi that subscribe on say we data that because they be near the exclusive interviews and bro wo kasa no kan bibi say ebe producer bi ya say obetine no say miracle nko na afa to ne ho say me page kuma would be adenti na wo kan say ahoya wo ho okay we are so ya de bi ahoya wo ho o hwe lewen series na wo twa ya o hwe ntokwa esi wo ho ebcc saa so na producers no so no anya se bia mahu so mo kontokwada aso nipa de ko benya e bia camera ko eye no na nkwa frefre nipa 1 2 bi producers na nkwa be support okay aso bia ono nko eye no e de ya e be ha obi ba akofo bi won che ondo be kase ehwehwe animu ono na ono nkwa de obeje aboso aso mara ko from so hwe na djuma ene mpempe so oduna o kase o ya ade ani kwa se eye nipa wanwa okay on na che wo nipa ye osofo bi ho no ma wasa ya ile bibi wa ye obon kofu bi nto kase obe ya ade a eyi de se obe ye because miracle ye ni madjuma wa ye Ghana ha se ka kuma wudi a ono na ye na what ya say it me say you producers no say yenye together okay yen kamum na ye actress no so no e be ye nhwe sika no miracle you be offer odjuma kra won't be charge no okay miracle forms the obet ma charge no let nipa no e bia nya miracle na bo na man be star okay on na me say miracle forms frame adjuma minti min charge so me kokora say wa ma miska ha me na me so de bia na me nhwe sika no because you adjuma bi wo ya e pagya stardom to another level okay miracle you be a make us one of the biggest producers of Ghana how twa movie talent okay on na cho so you twa movie a ye talent e che other producers no yeah tim hun sam miracle do bit my ye nti ye actress ye moa no say o shutu class wa amfre wa say de me course no me na me hwese ka me call ye no ko ba sunsun wa bade a bra me fa wontwa bi wa ha so ama ne sa nti me se obia so obia me enko support papa na adwuma de pagya apagya ma ye nyina nti me se ye enko for mu pisika too much okay actors na actress mu pisika too much ye ho kra no so we ye adwuma no ofre woni akwa no pisika sen se o ye adwuma se me ye adwuma na me nuane bi a asumese wo so ye star na me ye adwuma da be ye bi a o prefer say ene lo fe nkwa na se o de ma no so wa ba bi a me nuane wa ba mentimi nya akwa o one day page 200 cities for to full aso bi anko hwese ka ma no bi a be 1000 okay o show no level wa all the lecture friend adwuma na wo for na adwuma fa ho no say ye wunua ba se ese business so de nka enwiasem kra nim aje bi wo ho no ma Ghana ha no ye ni sa na man say broni na ono de ono wo ye adwuma na tin nua no kra no be charge wo onye me che broni ye broni so bi before the so onye kon so hwem kra na ne ya aso bi akobọ kro no ne ya che no na ye bon so still na amanfo mu dira nche na ye mo ya se ye bon no aso bi akronfo na akobọ kro no bi anko onya wanko beku ti Ghana ha ne ye wotema ye wo fa odo no onye me che no aso ye nko for understand no ase bebre na ni hwiska okay obia pese obabala obia pese oyeyi aso nye sa na yeye nyankopon ne hye depa okay nti ye ntie ho ase na adwuma na yeye no ese adwuma na kofom ye on se vanve kan ma gide mo omoduma ne kofom so tese o mo kasa there be aso kuma udufo ne kasa too much adentia ya ne ya mama fo kasa adwuma na kofom ya lewe ba ye ministers omoduma kofom ye MPs omoduma kofom aso ye ha kuma udufo na ne nam okura o start ya dia o start ya nze kuma uda kofom
Na men kasa. No one kasa kasa. The comeback of Kumawu. Na the comeback na ko hen the comeback. Say where do we go? Ye hwe adwuma no how an sitie o de wa hwe Monday say me kai say dream girl me the dream girl ba bontin na movies be 7 and na ba bontin. Dream girl I ba bontin ba how many years? Oh be 6 years ni. Na 6 years ni ye compare enne na me hu say no yale be na ba. O se corona micro na ye hu say adwuma no ekofom. Won ho na hu ye. Ye si kro na da ho a ye waye ni ye enye afi na obeye no be na kan say bucha na umusa wadamfo on se wa utantro arefo asem we dem akam ye presenters ne ye nkofo ni ya ama ya juma na ase okuba bia wo te se wo faka akra na se wo na bia se kuma u da ba fo e ba fo da be e system okay e system me make say ade e ma juma na yesuru aka ye multi tv ne ba no okay because first no nkurase for no free nkurase be to CDs o cost stock to see first no to CD na se so twitwi ya se o to foforo on me che no multi tv na ba ya no na ama o se multi tv na station be 100 movies ni na nto no o ha no ho anko to DVD na o mo to DVD na o boka because DVD na to DVD na ko to cassette okay em ka so what mase nte ye multi tv decoder no o be kono mu yi Ghanaian movie to wa Ghanaian movie o to wa Ghanaian movie and the producers so ma ya mu cheap say producers no timi the movie ba kon come TV station or da man 2 million or da man 3 million le wa yi be 2 years nti sa na be na wanya bu ama sa ro de kwa Adum TV for say mu kwa mu cheap okay because o hwe omo nka ha producers na ono no ko ton movie on ton be 100 million for 1 year okay and ko ono be cast 1 year no yi wi a e wo so twa so ye ne de asa yakwa se kuma wo de ka twinti ye bi bia ye twinti ye ne ba bia ye local okay on the match no ti producers no so mu se wo ton movie ama TV station bia at least so that one ka for 100 million okay for 1 year if I come on 2 million next time na e bia person wo ma boy again no onje okay on the match no mu hu se ase wa ndia wa boka movie nso a wo come na wo yi ama wa ton ho di hu ska wi the see how the kwa se wo nye ska ka bi film okay yes so mo ko ton movie na mo price anything am I sa na mo so menya respect am I okay okay ba me ne Nana Samoa eye mo president Bill Samoa e kasa e wo ha ya na asema odi tu dwane se o se way back no o start adwuma na che na tama VHS sesa ba seed no sa experience we no ebi ba sinimu like you hu say sinina say ekofom but etimi switchiko seed no sales ne basro nti onu hu ne say no the digital platforms na aba no na yenya match up to but yenya match up to sales no ebe okay am sinina do kan kwesata na me wo ho o se me be aduma no match wow sata me na me wo ho sata me to seed sata me tiase okay sata me tiase movie ba na ha fe da be ha ho ko TV station ko bazlet e de fale da ho on the first one the most poster started down sata no se first stars and nim to CD the first start do hena be a poster back stars be 5 6 that's on the channel to the all kinds of metina so kwa be so a system no because your first no you nim YouTube okay you nim Facebook okay you nim Twitter you nim Instagram so adwuma no yes ano am ye hu say wo de adwuma go YouTube a o so be nya bibia free jana me kase de bia na Nyankopon na ese de asedama Nyankopon no owo afi bia na de oye okay owo every year bia hyehyɛ bia o de ba wi ase so wan tena se ya o be kase Nyankopon no ye bibibi okay eye se so abo ni pa bibire hwɛ na ras nene the first ras nene ni twa mu be ya roba ni wudi ni because of ni mu hunti okay ni not to part rough bia so ne no ye se adwuma ye kofo ye start YouTube won se comic wonu mu won se ras nene that top so you're a man of the moment yes but like I said le rain wo hospital see and ye bodi a ye bo ne dias na be bo ada names no Chinene a big than Lewen. Men cast on to be big than Leren. Leren a big than or no. As you see, I don't say or no eba. Debit to my so baby. Me too, I said. You are some more down. Okay. As some more than so a strike or your beshell. Okay. And little more or bubble. As you be a new one be a P. Yes, they are true air banner. Eh, who chair? There are some more jam. Eh, yes, what I say. To see, I will be a good year. Hey, nene, rat nene, hey, like it. The red or ho, you say the red or ho. As you say, you say like it now. No, movement. The movement of the movement. The movement of the
Ento aso. Me ne ayi so kasa Fumia so ni Fumia chefo kasa no so kasa mo directors no mabon se ne wo kan ne ne asem ne nti na me kasa o se directors no one way ne mo dedo because enye se sunsum ye de ne ye beyi no afa nti obi abefa sunsum o be se o de ne ye beyi sa eno nti na directors ne hu se ne comic o kasa wonwe na adwen wo fom ne se bia me di na tam chef from respect no ye panimu aso obetu mo adwumanum obi an na ye de man so ye panimu obi abrabo abobi a anje ye fa to nche me ho so fa chen no aso wo so hu se wo ye producer wo hu so de me ye bayi ya na ye beto ama onye usika wo de me koye sofo ye nto boka nto be de. Say sometimes you need to be creative. Yeah, creative. Yeah, because filmmaking there, how creative. Me be mu no. Omo de me start be ye ni bosom. Okay. Omo de me ye ya na nipa 1 2 bi de me twa comic me je ko na e fa pa. Aso omo hu se be ye ho de me omo hu se be ye movie abasunsu mu pedo bi e koto. Because we wo so nya de aboboka. Me nya de me boka. Me hu se wo me do to fresh boy. Se de wo tie ya ho fe. Me hu se wo timi ye mala ye to a. On your meche brasa mo say won na mo bia ka sa brasa mo do nice guy on the form no unti fa ne kwaye bosu ma ne ye okay ha anti eye first no e no mo yes na no mati ase say oh obetumi na to be 11 o de ya kokore fata no so ne kwaye boga amanfo kwa nto o de 11 kwaye boga na ne kwaye police ya heda nya so ne to akokora level na eno anu bia unse 11 akokora level no ya e mo dumo say do be ye we no. Okay. Eti ya na producers me ka say enye omoa. Onu so penisika. Obi hwe so be kora nim. But I na a producers ni decision and as a director's decision. Me ka say producers no. Me ka say producers no. So won na the movie no ba. Or this person that time do be hwem. E bia nyama kotu am na obi change wom. On ya me che no. On so beti ma che so bia ye mfa ne so na more na a producers because on the sika ye. On na onim de nipa na ya ye beto. Ha to on na be che se hu. Esu mesi be na that time so no a che nyama kotu am nti obi eni ho no ma obaye adwuma so ya aboka. So do to an roba na se be boa na. It's because me to was any or point I will make it in as much as yeah hear the creativity aspect no was here say me so music and am the sabeka but engofo we brazil say we are not being creative enough and still why you movie bomb we are not being creative enough as the movie bar still now they watch it they buy it they like it they make us out to myself and tell no there obi enu ho no ko no na ko ase otuwe obi ye president as na odi o mani sika wo be president a wo be disika ni obi no be say ni nua be ohia ni abra wo president okay obi ni ho no man ni nua despite be say ehia ni be ka say ni sika do no waje okay media producers me tie o ma say wo ye adwuma a obenya sika e be bo ni na busuafo because wo be ya wo charge no okay so won charge na dia na wo artist no be chese bia enya family two row okay e be ka say otomase enti me na me koye madwuma me hu say me fam paboa na e be to a na me fam paboa abra me facha na boka enti me de fa me be producers me tell massive okay yeah okay ayesu suma ho ofedua na ye no ebiso Paulino Multimedia Studio aye hwetwe enkomo ni mo de yi de am ka kiro e ma on show data da anywhere you are bia no subscribe na click the bell notifications and anytime we drop in a video bia no you get it straight ko Instagram paulino_com ne ko follow because I feel here build you're a little over 25k ko you part of the family what's bra challenge be pa na wo face wo Kumawood industry on say ejuma bu ya say ejuma we there oya wa me fam na I don't want it to happen again na bia me be say be CBM kra oh oya wo de me ma he da hu ya obi a aya ejuma na ye sha ase na me ka say ejuma bi ya o sha ase be sisu kakra okay o de me che na ha do level bi aba tin me bi ase te me ma he da fa ya o mu say ya wo ejuma na aya me friend ni say me started my me star no ana me pese me twa movie na me bre because we kwa ha we mfa wonye we kwa ha we mfa wonye baby ya be free abekọ ya be ju sika na de ade he no kwa ne ya wa me friend wa me ka se bia se su me nya akwanya be re movie na be star no de me hu ya bia mfa no se bia sa ta me ya djuma ne bia me sika ofom aya ni monyam na me pe anipa bia wo ya de ya ye nhwiska ehwedin no anya me didi wo sa din no okay anya me na me didi free you bitimi hu no a chew ska bia ni kwa san ko de chew because of wodin na wo no aso bia sa ta ma wo ya djuma ne ye ma wo sika sa ka sa wo mpe a ye se mfa wo nya ye kofo bia ye wo nya sa din na wo pe no okay ha nti me de me ye okay for ma djuma no all right
Na relationship so and who asem to say. Relationship there. And cha obe ware ana. Da ba wale dem nya wale. Adintia. Ma ho bo anso ya obi a o wale a o se hu level bi a wadu. Me wale o se me hu se benya me fie ni me business kakra me ye. Anse na ma wale. Nti woni obi hyehyɛ wo. Wo date. Afi na me nya obi a me ne be hyehyɛ wo. Afi no wanya na wo obi. Ma fi ne me nya obi so be so hu na me tuma na ba ha na wo hu. Oh sir. Ah, o ba se wo hu no. I think say be ya ahwefo first say o mo be hu so. O dey be se next week. I for no we hwehwe dey. And you ever publish it. Usuru say amanfo beto bo abo. Ana amanfo beto bo, ana menya bema. Ana me date am yakora. But untimi say don't before when you worry yen. Or the nigga o chire amansan wo bi on say girl am ne. Oh, onye hype, patapa dey ade be hype. Be an ko bi ko hu no do so da. So when so worry no broni. Broni nje broni ka se bi a ka cream peas o so. Cream peas. Broni nje say mrofo do mo nse de pem. Broni de hu ni pa mobo. Say me say. Na say patapa wo ka se bibini ba nko wale na ha ompe because of the body no. So Bana cream peas enya broken heart. And I'm cream peas ni de ono de hype. Okay. Omo di pedi nti no mo yes ade no. Obi a wo hu se woni be ma twem plan wo ka wale asem. Se ka go betu go wedding no. Nti patapa de wo se a poison ni na hype o di pedi. Okay. Sa anya na me se wo yes stand ko ase wo yes anya man because yakopon che woni mo nyam. Cheap publicity. We yes how you couple of you disrespect God. you disrespect. Mo kan say wa me na me no accept disrespect because yakopon ama me din kase ya me didi ho. Enti bibia nya se wudi nko form a onya yakopon na se wasa bomb pa ya che no. Okay. Enko ye ho so poison e wu asem na wo ye no. E mfa wu asem ndi agro. Opetu yare. Yes. Opetu. What you say? Nti ade bi wo ho no ma na hwanya wudi ni kofo ma wo se ohun collection bi e wo se wo ye se enyum na wo bo nti wudi ni kofo ma wonyum na ese open fofo na wo de ba na ba yes ya poison so da ho na wo bo wani ka che ni pan se eye it's not good asa patapa den ko down for madam for no sa ne ma na wo ye na ama madwan kakra e wo enyum bi ho because enya ya bele pen okay enya obi ya hustler ana yakopam ma enyum nyama ntise enyum nyama nyama anya so because sikeni na mo pa so star na mo be sikeni no sika chen ye bu chen sikeni no correct da be ka so timase eni mo nyamu ye papa kwa am despite anya ne car no be dem a won si from no nante na bi apatapa no sunsun so nante ne head of fans okay mama kesi me fans so be fans as bi odu djuma ma no mo tonto so mu hu ma kesi as mi do mu hu mani na mu hu se akwai na akwai be yi na akwai ti we din che ma kesi o Ghana Ghana ha de mu din che ma kesi no wodi che makesi o Ghana hanim se Ghana ha ye makesi football player footballer makesi me wodi che no Ghana ha de me kana so tima so kwa bebiri so esikafo ni makesi ehiafo ni makesi de me ka so esikafo na ta on hwe ball e wo DSTV hwe ball omo ehiafo no mo de mo hwe kumo de me ka so tima yes makesi nko fa circle boys 1 2 bi on pe ball ni bi hu so man ni pa 1 2 bi mu hu no so me fa ho na me hu se sunsun na lan kuisa na ebe I ball session I chronic I have for sunsun na go sin na edwetwe nkomo na man of the moment yes too handsome pretty man untradeable American tree what Obama na dey wa from da say o kopel girl you so me pema okay and ma pema asem because of my beautifulness use ma ho ahofe no ma na de ma me Ghana for ladies na de ahofe no ma me enya me ya na de ma as me nyu bi a me ye masam me pa gro pa se yen si oba pa ye me din se me pa oba no ampana obi on na photo no mo hwe movie akura be pa mi o akura be pa mi na yes celebrities no ne ma din ko no mo chat ya no screenshot na wa me too no that to na yase on the merchant me ana o WhatsApp me kra me se me no be chat ya yan kasa of we star I was so sure nyama bibiri o body kra de nam kra ka ho sometimes I say ko gym she body no so ho ba bi chia I was so on tale shim ne o kasa ne o se do bi say ye ho no nyama ni pa de jeje all right the make us ultimate until any dia ho fa ne de I am beautiful in Ghana all right yeah Sunsume very beautiful and very handsome they all kind of make me beautiful and handsome it's all together omotiase photogum ni hwegum kan kro na you be this
Na nti say YouTube no o ye ne den because you go YouTube ache. YouTube no sunsu ma ho TV na me ye some collection bi ho na me here cameras bi na de. Okay. Nti afena sisi ya na me nsa aka ne ma no. Okay. Nti me share me fans say amonko YouTube. Okay. Sunsu ma ho TV. Okay. Or sunsu ma ho tele. Obi an subscribe. So this year no. Sunsu ma ho TV. Oh, YouTube yeah. Yeah, YouTube and to be unsubscribe. They say Juma me good. Me sabo shoes. Okay. And they say me movie nko am won titia for bi o kapopore for no. Yeah. Ghana hanya titia for no semensa. Ghana hanya. Don't let mo mun titia. Ye won titia for no ho. Omo nsa ya dodo kore no. On sa de no. Ye ko ye ko wale for no. Me kito mun na me do mbobo. Okay. E bi asikani bi ti won ma say MP na say minister bi was oh. E be say bi am kuro mu ha. Mo ba na mbobo nti bi a o sikani ni timu no na me ntitia fo nko a me nkwa na me wa ye ni keeper nso ne saba akwa twa wow ye sikani keeper nso ebumu na se no mesi abobo no wan kasa no e be ji nsem ana se bia ye pe ma team ana 17 ne no mabo e bi also obi nya wedding na ye wedding a otimi to nsa frɛ ne akwa entertainment wase obi also onya yi are ho aba okra na otimi frɛ ne akwa entertainment ne sa ne nsa company ye adwuma ye promote amount product. Okay. Aha, mene Atinka, Bebeto Limited, Ayajuma. Okay. Mene Adonko. Okay. Mene Bieja. Joy Daddy. Happy Mazisi, mene Joy Daddy. Joy Daddy for the Ajuma. Joy Industry, I mean, the Ajuma. And start the new class of transfer. Miss Alton cast, and now for a bruchla. I'm on the cast in the bar. Number ton. Wow. This kind of one when you can start the men can say, maybe many one way. The Bianzi say, you might call from is a coffer. Yeah. The shows, you 12, but we mean, shows 7. Akofo Africa say ya bibia cancel all the mention nti amasika da no na be say dia nti adwuma no ansa mpagya wa ha ohu je we nti adwuma de we star so de ende ma bisa afra. All right. Yeah, Casa same day na me catch you say Da Vinci Ventures. Casa ye the free America papa no. Aha ene ye ton. O de free ai number no pali no multimedia free. Number na we screen just call us. Ka bia won here bia no o de free. Ye do be call Da Vinci Ventures na wanya also no de ebo no so da form. Ni nyina so free America. Momo. Sa momo pa no my business pa. Wow. Omo ti adwuma na se. Omo nya azan sem bia. Tanso mo ton cast bi na azan. So onko for we there. Omo ye good pa. Omo correct kan. Onko for that cast wo ho te so omo ya de. Are for oyi konfo a onima sem kan na so chiame onima sem kan. O se na ya wa ho so no e bebu mfata. Sala la ja. Me de she o de she nso so wo. Me de she. Se do si bu be no. Wa ha ye beti ma che, beti metwa ja. Bra na kan na che o me ngu ho ni ma se. O ye fanboy kono bro for life. Fabro fu bu be. O ti ku e. Nti say me nto mama mre no ngu. Yes, I want to go. Your level be ho no ma. O show ni pedua na to say ah. No, I'm proud Ashanti. Nti wo so kan kachi. Men kanti ye. Na de konfo a ana say ye kan ikuro de na odi kan. Then me say ochia me speak the first one you make it. Which first one? There is a ikuro ye ya yan one and then so okay. Me. Are you able to about recording? Yeah, French boy fan a good when the man say. Patapa am kra nyasa. Onse patapa so when anim a wo katwi adu say yes. O katwi. Wo bu adu say yes. Akwa we petition check. Wo when anim adu say yes. Awai ne. O he patapa ni ha o si katwi dis petition no. E woni mu. E woni say we proud we Ghana ni. Say Ghana ni na petition. Okay. Bro ni ko fa petition man na on no. On the match. Okay. So bi o no petition bi on your friend pure Ghana. Because a petition Ghana for answer. Okay. The patapa no kasa hu so kala no body no. One kasa free Ghana. O ha be kasa me say ma ho fenti. Am for me free Australia. Ghana for fancy dey. How much ya come on. I avoid them way. This is wonderful. Say the free Australia be free you kokobun. Free bechem. Yes, the fans will receive you. Enye huru me fans na dey me omo class am fa me ho a. Yeah, legitimate. Right, any of final ways to have for. The me kan say Yankopon hira obi ya, Yankopon ne obi akese. Ade a wo ye bia na wo so hu say Yankopon ne hene. And then sikadura ba your guest ya ba ni mo ye nsem fata boys tramadol and the other. We are no you who ye adwuma Yankopon na ho dia support o. Enti obi a hwe no so ye na COVID-19 ya le colonial values aba. So me so be sure say hand sanitizer. Obi nya bi eno no nkafon eno nose mask
so onye bi no bi a hwe ne ho so ye na obi a mom pa se Nyankopon kwa ne bi to ma ya lewi akofom only one God se Nyankopon ba ma ade yin se de si kono se pan ye kra abaka one from so na vaccine no ha ko obi and American as be akofo do pay 1 billion bi ma me asana ma wo enye force okay so wa shed there wa he bi obi so won se Ghana for no ye nti ase wo akiri okay ha abane boa se ya le ne bi mba kurom ha so ana the president I will be ex president I will so do tifi no de ordre se broni no e de achi ne ye duro no to ko wa obenya ya le ne bi ona me de ante bi a abane de won hye okay ona me hye nti ye nti eja abane be kan ne ndi so na bibi ya nye kama Nyankopon hye obi am subscribe my YouTube channel no Sunsuma Ahofe TV yeah subscribe to Sunsuma Ahofe TV wa here ya the link in the beto as se ne be yeah bra ye kono mpacho me be se ma wo da privilege we cha wo girl bonidi na chi ana na yanko na me so wa ha me friend ba ebe efe ofelia de ene bonidi ne me monidi no obi ankobo no me monidi obi wa na oba be cho no e jealous no feel you that ona me je ma feel me na say me na me mo chance me refi ye ko da bia me no ye interview ne ye ko anama kai bibi ade na so che don little awo no don little there no video we so che don little awo we dey case ba o don little no akoye bibi yo ho asa wo dan na nane o peja nso mpeja ona me che no ha sense na o ya de bi na asa me ne kasa because enipa de nka wo kra de ni kwa se nka wo kra de wo che ho sense o se adwuma na ye no hwe kuma udufo ne patapamo level na bebi obi e free ba ne because we don let to I want me nya adwuma okay say kita no ye say movie ni twema ye betima ye bibi ye betima so amota na so no ntimi so amota sometimes obi kura hu no ne twa picture na say nche ho kakere bem oh really na me ne kasa say me say de Nyankopon no ma na ninje na onye free movie ya because uni ni pa oba won chen okay ye was celebrity the be ho cast no so na obi le to che omo asikafo ndo mo pene say obeto car ma na won ne na mfo asikafo to no afro say bla be chia omo me na me to car ma so do pene no ete nipa bia no ye star e wo say wo nya ho brase e ma offense eno ntina wo hu se bia me don little enya sai she say asolve na say ma hu se me car no ansesa na bam okay because some car no nti na me ye video beto abonten enti no wo say me kele na me say me kele me chewo nya me som so wo nua car sam chere futu nsa me de ma ye futu pa me car se kobokro no me car de ko no wi me chewo say wo ye star hu nipa offense ya na nyo mu twetwa pictures obi wo ha o mpe wa asem me ko interview bi me ye interview ni wi na o call less na mo frɛ no ge ba ko so wo mpe ma asem kwa wo dwame se dem si ya ban fun wo mpe ma asem so wo tie interview ha me se kanya asem ha me se bre me ho asem wa mpe ma asem pepe wow o pe so obi hu kwa na o ni betwa picture o na be kire no ento wo ye star enipa no na ma wo ye obi wonam ho ne yanka se de meka se me star che esin o Ghana ha do se so wonam ho ne yanka se Sunsuma na na ekwe na se esin na ekwa yehu police ni kwati mi hu ne bia wo se wo chew so because of your stand no waja okay utimi koya de ba bia se nta wunya case bi utimi ko police station kura wunya bi ya che no wo se nkotimi dem so because of your stardom nti na ya ja sa ne pa no okay until star bia o Ghana ha bia no me de wa mbre ho aso me obi am ya justice meka okay me cash na me animonyam Yakopon probi o kan kore se metna baabi enye interview ya na me say don let do tisi hu na me mpe na asem e bone e ma me aso se me kan won me bani pom na se me ka me chense won jai okay ti na me ba bon ti me ya don let me pe wa asem pa na se me town me pe wa asem pa na me ehirawo hwe se de ositi o ko ya na ma American visa 5 years aso you will be how bob bra chen don let pa so kwa ya mfama no so because of don let to stardom nti on say me say na me 5 years a me tuma kwetso an kwaye adwuma so ono no kwa adwuma be na okoye adwuma be abrochie de nke ka se de woti bia ka be nya adwuma so ono level no on timi nya hwe okoya no so basaba on de me kire no nti don let to be anya on brand ho ase all right I have for her and I did interview in the media. I'm Strong Paulino. And there subscribe to the channel and click the bell notification. Send anytime we drop any video, you get it straight.